Qani guldir o'z ishi, biz talantli balolar, bizlardagi kelajak. Hürmetli o'quvchilar, bugungi temamiz Ajinat Qo'sbay o'g'lining umri ham o'rgatuvchiligi bo'yicha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiring o'quvchilar. Hurmatli o'quvchilar, bu qiz sizlarning жаңадан kelgan klassdoshingiz Anastasiya Vasilyevna Ivanova bo'ladi. Nastya deb chaqirsangiz da bo'ladi. Bu qiz aynan sizlarning klassingizda o'qib tanladi, ya'ni Qaraqalpoq klassida. Nastya qizim, ana yerga o'tiradi. Жақынласып, дос болып кетесіз деген үміттемін. Бағила апа, davom etіңіз. Bo'ladi, rahmat. Қаласаңыз, мен кітабымнан пайдаландым. Что? Не поняла. O'quvchilar, bugungi temamizning izi Ajinat Qo'sbay o'g'lining Менің атым Айбек. Мен Айбек. Сен? Я Настя. Ал. Сөйлемесем болмады ғой. Yaxshi. Здравствуйте, Анастасия Васильевна. Как ваше здоровье? Посмотрите вокруг, какая прекрасная природа. Кстати, вы уже привыкли к нашему классу? Извините, Настя, если вы не против, давайте после учебы сходим в кино. Или мороженое. Ей, Айбек. Өзіңді қинай бермей Қарақалпақша айта берсе, кино болса кинода, соны баяғыдан бері айтпайсың ба?